ikhetha inkosi yento Nyazi lwezulu. Xolise kubafowethu abasanda kufika, sikhuluma ngendaba yezulu ukuthi sibona kwasengathi lisiphethe kabi. Sicela nje-ke ukubeka amazwi ambadlwana bese siyayivala le nkonzo ngoba vele ukhona umnikazi wayo emzini omkhulu wasekuhleni oyunyazi lwezulu. Kodwa khona engikuthanda kakhulu ukuthi imiphefumulo yonke ingeyakhe. Njengoba ehlezi lapha nje uyasibona sonke maNazaretha nofike nosizi lwakhe phakathi kwalo muzi. Uyambona uShembe ukuthi hawu mntanami namhlanje ufike phambi kwami uzophila akabonga uShembe. Ileyo nto esilethe lapha ingane zakwethu uba sizoguqa phambi kwakhe siyicelela impilo. Noma ke namhlanje kunalolu suku lokuthi kunomntwana omkhulu okwaphinda angene ofihlwayo. Bekuthiwa uzofihlwa ngoLwesihlanu. Sesiyamangala nje ngoba nenkosi uJesu bafowethu bayibethela ngoLwesihlanu kwase kuthiwa ayisheshe ethule esiphambanweni ngoba kwase kulungiselelwa iSabatha. Yayisiyabekwa ngoLwesihlanu, yaphumula ngosuku lweSabatha, yavuka ngosuku lokuqala lwesonto. Abaphethe amabhayibheli bakhona bawavule nje bonke. 34 angizukuyithatha ekuqaleni. Ola nyakaza iJerusalem abantu yayizwa andindaba Isaiah 26 verse 1. Isaiah 26 verse 1. Imbhalo 29 nakhona verse 1. Imbhalo akwanika umbhobho unjani? Lokho umbhobho ba kade uzokhuluma bezwe bawuthi kusho mina
ngalolo suku leli gama kuhlatshelelwa ezweni laseJudiya lokuthi sinawo umuzi onamandla noThixo uyakumisela insindiso ibe izindonga nezinqaba. Vulani amasango ukuze isizwe esilungileyo nesinamatheleyo eqinisweni singene. Ngiyabonga baba. Ukhona umuzi oyingcwele, umuzi wasebuhleni bangcwele basezulwini. Uthiwa sivulela amasango ukuze singene. Akubanga sayiqeda khona lapha iyakhona. Ithi ngoba noThixo ukhona ngaphakathi. Oyunyazi bezolo-ke. Thina sinayo wena phela. Khona izinto ezenziwa ushembe uma efika la Nazareth engcwele. Uma usuka uqhamuka ebuhleni khona uma ubheka esandleni sakho sokunxele uyabona kunamatshe agagelezelwa ayisiyingi esiyinkanyezi. Wafika belungu abayizazi besuka phesheya bafike babuza ukuthi sibone inkanyezi nomsinga ngo-1910. Ngo-1910 kwabonakala inkanyezi nomsinga. Bathi sibone inkanyezi lokusilandele yona njalo bathi ifike yawa yawela la. Sifuna ukwazi ukuthi ubani lona olandelwa inkanyezi. Thalahleka kancane ukukakela kwathi ikuze ehlabe esinyamatsobeni lathi iqhashelele lathi hawu bantu abami lathi hawu bhekani kubona laba amakhehla amadala laba lathi kodwa yena ukhona. uNkulunkulu wabona wajuda ngesikhathi bulawa ingane ngenkemba wathi ngeke samletha umuntu esemncane ufuna ukumletha esemdala wathi kodwa ukhona lapho kuwona lamakhehla. Amen. Wona nyakaza imbali yakhona usithehla thini wayidla wayigwinya niyimbali ingakho manikhuphukela entaba esidlangazi ke ethi uhlembe bhatana imbali. Amen. Ubone nani imbali yasezulwini okwakuyiphunga elimnandi. Awufunde Deuteronomy 9:9. Kuyathi masikhuphukela entaba esidlangazi abantu bathi sisangene. Unani pho masangana? Uhlushwa yini wena? Lalela ngitshela. Sithwale itshe thina sibeke lapha phezulu ekhanda. Awuvula bona. Deuteronomy 9:9. Bona sheshisa. Ngibale 9:9 nampo. Wathi uNkulunkulu azosiqondisa uthi uthi umntwana waphi nangene ekuseni ekhuluma lapha ekhuluma nabantu abambuzayo uthi lalela uthi ngathi kuqala amabutho aseGoli angenzeli ibheshu uthi ngase ngiyabhinca uthi basebenzi enkonzweni yami awubheke manje uthele usehlubukile usebhinca lebheshu uthi ngoba abezizwe bathi mabefika bafike bakuthatha konke umqondo wethu wakuthukusa emva bashiya sinje. Wathi uthi umuntu obhinqa ibheshu akakholwa. Awumnikeze umbhobho ukuthi bathi usho mina. Lapho ngangikhubukela entabeni kwamukela amatshe esivumelwano. Akekho ibandla elithwala itshe njengathi. Ibandla lasezulwini lithwala itshe malikhuphukela entabeni yaseNtangakazi. Leli itshe lesivumelwano elibhalwe phansi phakathi kwakho noThixo. Isivumelwano esenziwa nguJehova kinina. Ahlala entabeni izinsuku ezingama40 nobusuku mana. Job 38. Job 38 verse 4. Wangidala uNkulunkulu
Wawuphi lapho ngibeka izisekelo zomhlaba na? Mana wawukuphi shona mawukhona angathi uphindise ulwandle lapho ngaba likho lelithe ubushebe ubhome isitima samabonda akafikanga ngomhla ka-4 October 1918 waphindise ulwandle bamlanda ephezulu elanda bathi nathi ulwandle solusikhotshela ufika waqhuba bathi thina sinobaba asikubekanga lapha amatshe asebhalitho laba wonke la matshe ayengaveli lawo amatshe lawo avela ngaleso sikhathi wawuphi wena awuqale phansi Wawuphi lapho ngibeka izisekelo zomhlaba na? uthi ushembe uma ephindise ulwandle emuva uthi thina sinobaba sikubekanga lapha uthi phindele lapha sakubeka khona ngoba lumile nje laphana ubani afuna ukuthini kuphi kubani Yitsho uma unokuqonda. yesho uma unoqonda Ubani owabeka isilinganiso zawo uma wazi na? yabo bayeka Ubani owelula intambo phezu kwawo na? ngiyabonga baba khawula hayi bakithi uNkulunkulu sinaye siyoyekela thina nje uNkulunkulu uthini kuMateyu 21 verse 42 uthini 21 verse 2 hawu abekho abantu esondweni sekuthanda lapha Nkosi sekuthanda sweni bakho ebusweni bakho kasekuthanda Jerusalema sebefikile eBedford entabeni yemhlwathi uJesu wabathuma abafundi ababili wathi kubo hambani niye emzaleni obhekene nani niyakufumana masinyane imbongolo iboshiwe Sura sembongolo yakela baba isiphambano inesiphambano ngibona isimangaliso khona incwadi ephethe ubaba umkhwana nami ngakade nginalo leBhayibheli lapho uJesu ebhabhatisa khona lapho uJohane ebhabhatisa khona abantu abangasabhabhatisani uthi umqali wendlela uma esuka eweseni bekuhlabelelo sakho 185 phezulu amagama amancane asuka naseweseni weza naso la eNazaretha ubheka amagama amancane phezulu uthi bathi abaseweseni uthi ngicela nimbhabhatise bathi cha asabhabhatisani thina sithelana amanzi ebusweni bageza ubuso mukathi ungagezi uneyintonga yini
uthi lalela la uJesu Kristu inkosi yamakhosi le esithi mina bathanda ukuphila awemhlambini awukaJesu awunina bathanda ukuphila awemhlambini kaJesu. Khuluma ngoJesu waseNazaretha mina. Matthew 12 verse 8. Indodana yomuntu inkosi yeSabatha. Imsebenzi 18 verse 4. Wayeshumayela amasabatha okuyikinzo kusonda ngeSabatha. Buthi uma mfowethu ugijima siyagijima. Iyalizulu kona manje. Matthew 12 verse 8. Yebo baba. Indodana yomuntu inkosi yeSabatha. Kahle inkosi yesonto kanti ubani? Awisho kuphela zobani? Constantine the Great. Oh, Constantine the Great. Ngomhla 7 October 320. Khipha abantu esifini bafaka isibopho. Abasonto imithetho kaNkulunkulu. Nehemiah 8 verse 18. Ethi basonte imithetho kaNkulunkulu basebeyisonta njengoba besonta nje abantu. Nehemiah 8 verse 18. Funda masinyane. Was Nehemiah 8 verse 18. Bamba bomjamana ngizokuzalisha. Wafunda encwadini yomthetho kaThixo. Wayeqamba amanga akafundanga encwadini yomthetho kaThixo woza. Imihla ngemihla iloku kwaqala ngomhla wokuqala. Yebo eqamba amanga. Woza baba. Kwaze kwaba umhla wokugcina. Ya. Benza umhlangano izinsuku ezisikhombisa. Yebo ngolwa 80. Ngosuku lwesishiyagalombili kwaba khona isonto njengomkhuba wabo. Marko 16 verse 1. Was Marko 16 verse 1. Sewotana Napako siye Bona abo seni bako. Ungayifunda ayibamba. Banozi isivivane khona amathempeli webiyela uhamba yonke indawo ufike ubayitshela ukuthi ithempeli elakhiwe laba u4 khona abulona elashiwo umqalo wendlela niyezwa bafowethu into ewu4 khona yithuna uyazi ithuna liwu4 khona kodwa isivivane siwuround njengoba ushembe sakhe amathempeli Luka 21 verse 5. Luka Marko 16 verse 1. Yeah. Sekudlulile iSabatha. Lalela-ke abantu bonke ngobezokwenza iphasika nje abalazi iSabatha. Bathi umgqibelo angithi bafowethu. Kodwa bafunde lapha. Makuthiwa iphasika. Bathi sekudlulile iSabatha. Bakusho kanye ngonyaka. Woza baba. uMaria Magdalene. Yeah. uMaria unina kaJakobe noSalomo. Noma ngoMaria Magdalene lo ulungile woza baba. Bathenga amakha ukuze beze bamgcobe. Bezomgcoba. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lwesonto. Usuku lokuqala babathi isonto. Hayi namhlanje usuku lesikhombisa iSabatha namhlanje. Awubayeka abantu bayeke benje. Baze baphiphile amagwebu bathi nange esithele mafi. Uthi yena umuzi uthi nakho bathi nange bathi wasithele bakukhohlisa. Obheka bakithi. Ayikhenye bakithi sisi. Ngiqathi ngithema Luka 21. Ngithe Luka 21 verse 5. Kichimani bafowethu. Siyaphuthuka izulu liyana. Abanye bekhuluma ngethempeli ukuthi bathi livunulisiwe ngamatshe amahle. ungahamba uqede wonke umhlaba lithi ithempeli ungasuka faka amatshe njengela abashembe.
lalela-ke isivimbane benginibuza ngesivimbane isivimbane yilapho abantu bakwazi babengafundile abantu babehamba bayolwa izimpi bese bethatha amatshe bewafaka lalela-ke ngikutshela wayengekho amaplastiki lofaka kuwo kwabulala isilwane okuthiwa uchakide noma insimba ikhishwe kahle ngokungaphakathi ibhotshoze kahle ibise ihushulwa umzimba inyama lengaphakathi usala isikhumba bese besishuka uyangizwa bese besishuka bekuthi makuwe empini amadoda abalane uthatha itshe ngoba engafundile edlule umfowethu lo thatha itshe phose phakathi thatha itshe phose phakathi uma sebebuya le bayobona ukuthi amatshe baphinde bawathulule amatshe abo bese bebona ikhona abantu abasalile empini ngoba lamatshe bekhona asalayo abantu usithi khona abasala empini emuva bese bedlula kule ndawo eyisiyingi becela uNkulunkulu ukuba uNkulunkulu abamukele imiphefumulo yabo ufile konje kuwe nawe uzofa nje ufe uyikati noma igunda noma yini awuye ezulwini bese bethatha lamatshe bawaphimisela bathi bese bewaphosa esivivaneni isivivane esiwurawundi wayesufa khona njengethuna amatshe akhiweyo awufukhona njengoba uShembe efike wenza amathempeli wonke aseduzane komgwaqo kuyingani kuyingoba abantu bakwa-Israyeli babethi nabo uma bebuye empini bathola amatshe eduzane komgwaqo bese bengena kuwo bakhuleke kanti bakhuleka kubantu asebafa abangamathuna bese besuka benamathela kubo bebalandela uthi uShembe-ke yena useyawakha amatshe useyawafaka amatshe amhlophe ngoba eseduze komgwaqo yonke indawo uma usuka lena nje uyahamba nazi hawunawo amaNazaretha phansi kweyihlahla hayi umuntu uma ebheke ibheshuluka ifake inhloko usehlubukile uwohlubukile uzobele kube kutshena bethi uphucukile vele ulimele udingile soplasi noma izabhoke singakusiza thina uphucukile phela inkonzo kaShembe yafike yaqoqa abantu yasusa ukujuja wakwa soka nkungu emehlwe nami angiphethe ngibone insika yomlimo bayangilanda emasweni akithi awusoka nkungu emehlwe nami Matewu phuthu soqeda lonke iBhayibheli namhlanje leli zwi sesini leyithele lifike kahle impela lifike umshado ngeke Matewu 15:14 phuthu bayekeni bayizimpumputhe ezihola izimpumputhe bantu bayizimpumputhe bathi bantu bathini bayekeni bayizimpumputhe ezihola izimpumputhe uma impumputhe ihola impumputhe ziyakuwela emgodini zombili ngiyabonga nawe umfundisi wakho uzowela khona ya udlalelene wena kuyusi kusizane
ungabisele zona kanje waphethe isihlabelelo nje sibambe kanje siphakamisa wakwenze njani kulo sike sakho asisho nje phansi ke sivule kwaba mkhulu sonke sivule kwaba mkhulu ithi inkosi ilanga noma ngaba ufundile thenga isihlabelelo ubusubuka ubaba mkhulu uthi nje ngqo ngiphatha ngamehlo nje benkosi yami uthi uzonizovaleka amehlo uthi nizovaleka amehlo lalelani-ke senivule ubaba mkhulu nonke niyasibona isandla bafowethu isandla esimhlophe nesibhisholo kinonke ngithi khona kala uthi ubaba wami esehambile emhlabeni esefile bemdlisile khona la uma efika entabeni uthi wafika entabeni angayaziyo uthi wafika laselembuza ukagana inkosi ihlabe siyoma nthobeni umlethika noma dinana zonke izinto iqhawule kohlele emhlabeni ezulu uthi yambuza yathi mntanami kade usontaphi uthi ade ngisonteni utheni engihlukanisele bengiyibhemela ugwayi phuza notshwala ngenza yonke into uthi lalela-ke mntanami ufuna bani pho la uthi hayi bengifuna inkosi uJesu Kristu bengiyikhonza uthi lalela John 14:16 uthi lalela mntanami uJesu wavalelisa wayesebashiya bonke abantu kimi base-Afrika ngabamhlophe nabansundu uthi yabona isandla sami lesesimhlophe uthi ngiphethe abamhlophe base-Afrika uthi ngiphethe abamnyama base-Afrika i-Afrika yonke hayi lapha e-South Africa kuphela uzonu kasulu woza John 14:16 yep ngiyacela kubaba uthi wafika ecele kubaba kusho uJesu esehamba uthi wafika ecele kubaba aniphe omunye umthokozisi unyazi lwezulu ngokuba ahlale nani kuze kube phakade lisenethini nje ushambe lokafika ngo-1910 lokahlala nathi kuze kube yimanje futhi ngeke sasuka uma uthi walizosuka ngizomgongozela mina
wavala amabhayibheli. Ngelinye ilanga inyanga yezulu kuzoba nesikhumbuzo sasilwane sezulu. Siyakhuluma emzini wasebuhleni bamaNazaretha. Siyakhuluma sithi lalelani ngelinye ilanga ngathi umnewethu inkosi ilanga lamalanga lathi ngamphelekezele sihambe siye eThekwini kwathayini holo. Uthi yathumela inkosazana yathi hambe ngiyobizwa. Uthi ngase ngiyaya. Uthi ngaya kumnewethu. Uthi ngafike ngathi wafika wathi khona into ekhulunywa ngumasipala waseThekwini mfowethu. Uthi uJulayi awuzukwabikho. Ungani ngithembalo 29:1 ndawo wavala amabhayibheli vula. Uthi ungibizile wathi asihambe siye eThekwini. Uthi uJulayi awuzukwabikho emzini wasephakameni. Uthi mfowethu ngicela ngiphelezele ngiyobabona. Uthi wathi wangena eThayini holo inkosi isilwane sezulu saseNamehlo esabekayo. Uthi yangena esithi holo isihleli phanela yabo iyakhudrawudi. Uthi siyangena. Uthi yathi lalela mfowethu uzongena mina qali onizolandela mina ngemuva futhi wena uzokukhuluma lutho uzokulandela kuya kuphelekezela. Uthi siyangena. Uthi yangena yayisweqile ingafakile umNazaretha. Uthi yangena ngalesi sikhathi saqala bafowethu isiqongo usibambuza uzimfonyoze maqhamuka kwelungu. Nesikhathi sobandlululo bekuyedelela bakujezise. Uthi yangena yabamba isiqosa uyasithi esisuzivusa kancane esibabuka. Uthi yaqala kwasemnyama yahamba yathi ngamehlo yahamba yathi yadilana nabo. Uthi kwasukuma leyo phethe uhlelo bahlanganisa izandla zombili basukuma bonke etafuleni bama ngeenyawo. Bathi ngabe senzeni uMr Shembe. Wathi hayi kuthiwa ngibizwe yini ngifuna ukuzwa ukuthi ngithini. Bathi umuntu okubizile sizohlala phansi naye simhlawulise sizobona simenze njani. Ngoba uma kukhona into ofuneka yenziwe kuShembe funeka kusuke thina hayi sibize uShembe asuke lapha esigodlweni eze lapha kithi. Yinto ofuneka sisuke lapha siye kuye. Uthi lo usho njalo ayekhona esilokho manyezela ukwathi. Uthi-ke hayi zayimisa izinto ngahloko lapha. Ethi inkosi ilanga lamalanga bacabanga ukuthi lenkonzo le bacabanga ukuthi noJulayi lona wasemakhaya konina. Inkonzo kaNkulunkulu le. Funda. Ngenyanga esikhombisa uJulayi lo bafowethu ubona ngazi uJulayi lo wazi ngosuku lokuqala lwayo. yebo Manibe nomhlangano oyingcwele. Sibe samweni bafowethu sibe samweni. Ubona sengaphethe ubhoko lwakhe lapho ezizi ukuthi uyongena ezulwini. Sithi bo hayi God hayi God. Tomtetela ngene. Kodwa uthumabasa ubengumhlambululi khona lapho usemnami bedinga kulandela yena mawuthi nawo nefoni yakhe. Uthi wathi emesangweni sebema abantu benganga neenkumbi. Uthi ngamangala ngathi hawu umama wami uhambe emhlabeni engelona eNazaretha. Umama wami futhi usuwahamba nje emhlabeni ngamngcwaba ngibhekile. Uthi ngambona ehamba namakhosikazi engena ngaphakathi eshaya umdedele. Mthetho nesinawo umuzi. Manje kusho incwadi. Umzoyingcwele. Wakho seJerusalem.
ngabe uyofika niyakwazi khona ahlabele impela umuntu azakhishisa amagoli izono zami zasale eGolgotha malini ke eGolgotha eretheni ke bafowethu awumtshela awusho izono yake yasanti yakhona phansi yakhona awuboni ngathi khona okusalayo abakutshena bangakini ya vele semshilo semehlela ngezansi bafowethu umshumayeli nje izwabo futhi uzohlabelela sengikhathele semhlabelele kakhulu kodwa ungakasho ukuthi yene kabelewe wekabela wanetho wena topi yomnasa are siyama ngimqhuzu lenxese bengaqondile ilolu Nyazi nje vele lenza imali vele thatha imali ufake kumuntu ahlanye umuntu futhi ke phela mina bakuthi ngasho nje ukuthi angiwadla amaphilisi ami okuhlanya uma kuyisabatha ingakho ngiyihlanyela nje amen ba Isihlabelelo sekhulu namashumi amane nesihlanu kusibusisa ukuphama abangcwele yego phumeni la
Masata ngiyeza. Awuyiphoze mfowethu endabeni elikhuleliwe uNyazi. Awuzifike uba nokobani usuyasho ukuthi uyakhetha uNyazi Yesu awume ngidlale phansi. Igama lami ngitsabani wakani. Amen. Khona wakagumbi ngiyalukhetha uNyazi lube inkosi nomsindisi. Amen. Yagcwala ibhuku 23. Ubona isikhoba mfowethu. Akuyaqala ukukhokhela emva kwethiwa. Hayi. Hayi. What's the point? Amen. Uzoliphiza murela nonke. Samfikile mfowethu. Hayi angisadle nkosi. Igama lami nguMfezeko ngashabalala ngiyakhetha uNyazi Yesu. Amen. Shem tokaMafusi. Yosale emsobheni njengengqi. Aw, khona ongaphambi. Hallelujah. Ayabonga mqadi ngakhetha uNyazi Yesu. Amen. Ngoba kuhle njalo banyangibalela. Basathi ngihamba phambili kakhulu. Awukahle ngike umngane wami ukhona uguqe lapha. Cha. Oh, bafowethu. Mfowethu. Ayifaka itende lapha. Uzodlala ibhola. Omama ngapha. Ihithi ngapha. Lokho saza no referee. No race man. Ukhona webhantisa njani? Ishamaneka benathi kwesihlahla. Hallelujah.
sanibonani. Igama lami uZanele wakamkhanazi. Ngiyakhetha Inkosi. Ushem. Yabona manje songivele uthanda ngixogule. Yabona bafana ngibamba. Wow, she.